Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dar di guys aya nasi uduk 2 bungkus, terus tambahan aya endong ceplok jeung ieu guys goreng tahu. Ye nasi udukna paket goceng guys. Oke guys, sebelum kita makan santap berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin 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 amin. Ya guys. Langsung santap ya guys, nasi uduk yuk. Sarapan pagi guys yang nasi uduk lumayan loba ya guys, goceng ya aya oreg bihun jeung oreg tempe gorengnya juga ya guys yuk. Paket komplit pokoknya mah bosnya guys. Langsung santap ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lumayan ini sih guys, pakai goceng ya yuk. Gak banget ya sini yuk. Orek bihun guys, ciri khas nih nasi uduk mah. Orek bihunan. Mantap.
Ini paket gocengnya loba guys ya uduk. Kayak orek tempe, orek bihun, gorengan juga guys. Sambal juga guys ya. Lumayan lah. BS kerupuknya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.